салом дӯстон, дар Англия сару садоҳо ором намешаванд. Алахусус аз шаҳри Манчестер овозҳои зиёд ба гӯшаву канори олам мерасанд. Солшер дар курсии сармураббии дастаи МЮ бо як азоб нишастааст. Чор почаи курсияш ларзондаву ба порашавӣ наздиканд. Гуфта мешавад ки се бозии навбатӣ барои Солшер ва тақдири ӯ дар МЮ ҳалкунанда хоҳад буд. Собиқ бозингарон баъд мутахассиси норвегӣ тавсияҳои худро медиҳанд. Тавсияе ки диққати бештарро ба худ ҷалб намуд гуфтаҳои собиқ ҳамлагари мунтахаби Англия Даррен Бент аст. Ба назари ӯ то он даме ки Солшер Роналдуро дар ҳайати асосӣ ба майдон мебарорад, мушкилиҳои МЮ идома хоҳанд ёфт. Бент мегӯяд ки Солшер бояд Криштианоро ба ҳайати захиравӣ шинонад. Имрӯз мо дар бораи ин даъват андешаҳои худро баён мекунем ва хабарҳои дигар ҳам омода шудаанд. Охирон натиҷаҳои ПСЖро қаноатманд гуфта наметавонем. Дар се бозӣ ҳамагӣ як ғалаба. Ҳайати дастаи Парижӣ дар Лигаи Якчӣ ҳатто дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. Нигоҳ накарда ба оне ки бисёре аз ин бозингарон ҷароҳат бардоштанд, парижиҳо дар ҷадвали холҳо дар ҷои якум қарор доранд ва метавонанд дар рақобат бо Лил боз холҳои худро зиёд кунанд. Почетино то ҳол схемае пайдо накардааст ки дар ҳаят баланс бошад ва футболбозон бозии беҳтарини худро нишон дода тавонанд. Хулоси гап, ман дар ин рақобат дар он ставка мемонам ки ПСЖ ғолиб мебарояд бо фораи -1.5. Шумо дӯстон метавонед интихоби худро дар 1x кунед. Дар он ҷо вақт кайсинтӯи кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин нафарони навро бо промокоди AMG0777 $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. Дар дастаи шаҳри Манчестер Криштиано тақрибан статуси дахлнопазир дорад. Солшер ҳамлагари португалиро дар бозӣ бар муқобили Эвертон дар ҳайати асосӣ ҷо надод ва барои ин амалаш хеле зиёд ҷавоб дод. Бент ба мутахассиси норвегӣ тавсия медиҳад ки дар қабули чунин қарорҳо бояд боҷуръаттар бошад. Ба пиндошти собиқ ҳамлагари мунтахаби Англия, Солшерро лозим аст то Эдинсон Каваниро ба ҳайати асосӣ баргардонад. Ба фикри ман Оле бояд қарорҳои бузургро қабул кунад. Агар ӯ мақсади прессинг кардан дар ҳама нуқтаҳои майдон дошта бошад, маҷбур аст ба кори Роналдо дахолат намояд. Криштиано бозии хуб нишон дод, аммо аз нуқтаи назари меҳнат, қувва ва прессинг Эдинсон як сару гардан беҳтар аст. Ҳар боре ки Кавани ба майдон ворид мешавад, зиёд заҳмату талош мекунад. Агар Солшер хоҳад ки дар сари вазифаи сармураббии МЮ ба муддати дарозтар қарор бигирад, ӯро лозим аст то қарорҳои муҳим қабул намояд, ҳатто агар гап сари набаровардани футболбозони бузург ба бозӣ ҳам бошад, гуфт собиқ ҳамлагари Манчестер Юнайтед. худи Криштиано бошад ҳамдастагонашро баъд аз бозӣ бар зидди Ливерпул ҷамъ карда аз онҳо даъват ба амал овардааст ки Солшерро дастгирӣ кунанд ва новобаста ба буҳрони тактикии Манчестер Юнайтед аз мутахассиси норвегӣ рӯй нагардонанд. Албатта Криштиано Солшерро дастгирӣ мекунад, ҳарчанд мо ба ин бовар надорем. баъди ин видеое ки Роналдо сармураббии худро масхара мекунад, дили шумоам хунук мешавад. Масъалаи дигари ин ки дар сурати омадани Конте ба Манчестер Юнайтед чунин бозингари намекардагӣ аз ҳайати асосӣ баъд аз як дақиқа дур мешавад. Дугонеке ки дар оилаи Роналдо баъд аз чанд вақт ба дунё меояд, бояд Оле ва Гуннар ном монад. Новобаста ба ҳама, Солшер дар ҳамаи бозиҳо Криштианоро ба ҳайат шомил мекунад. Аз ҷиҳати дигар, дар ҳамаи мушкилиҳои Манчестер Юнайтед гунаҳгор ҳисобидани Криштиано Роналдо ҳам ба ҳалли масъала намеорад. Мисол, иштибоҳои дағал ва инфиродии дифоъгарон ба Криштиано чӣ рабт доранд? Гуфта мешавад ки се бозии навбатӣ ояндаи Олеро дар даста муайян хоҳад кард. Ин рақобатҳо бар муқобили Тоттенхем, Аталанта ва Манчестер Сити хоҳанд буд. Яъне се соли Солшер ҳеҷ чизро нишон надоданду акнун се бозӣ ҳама чизро маълум мекунад. Бо эҳтимоли зиёд бозингарони МЮ дар рақобат бо Тоттенхем барои номи Солшер бо нақди ҷон бозӣ хоҳанд кард. Рафтан баъди ғалаба бар Тоттенхем барои мутахассиси норвегӣ беҳтарин фурсат хоҳад буд. Агар наравад, шояд Манчестер Сити дар дерби сари Манчестер Юнайтедро чанд метр хамтар аз он хоҳад кард ки Ливерпул намуд. Ба ҳар ҳол Солшер арзанда нест то бо сари хам ва шармандагӣ аз симати худ равад. Кӯдакони хираи ПСЖ аз ҳар гапи сармураббии даста меранҷанд. Қаблан Маурисио Почетино қайд намуд ки Лео Месси бояд туби тиллоиро бигирад. Тавре худи Почетино ишора кард, баъд аз ин андеша ӯ дучори душвориё шуд. баъд аз он ки ман Мессиро фаворити ҷоизаи туби тилло гуфтам, ба чанд проблема рӯбарӯ шудам. Неймар ва Мбаппе ба наздам омада пурсон шуданд ки чаро онҳо не. Ба ҳар ҳол агар ҷоизаро бозингарони дастаи ПСЖ бигирад, ман хеле хурсанд хоҳам шуд, аммо Месси сазовори туби тилло аст, гуфт Почетино.
سی نامزدی اساسی برای گرفتن جایزه توبی تیلو چند مدت پیش معین گشتند. از پسژ 4 نفر در این رویخط قرار دارند. دروازه‌بان جان لویجی دوناروما که با منتخب ایتالیا قهرمان اروپا شده بعد از توی میلان برای راه یافتن به لیگ چمپیون‌ها کمک‌های بزرگ رساند. لیو مسی قهرمان کوپا امریکا، همچنین نیمار و امباپه هم با فهرست همراه شدند. از بین این 4 نفر دقیقاً لیو مسی نزدیکتر به آن است که جایزه را بگیرد. نه تنها پاچتینو مسی را مدعی اساسی می‌شمارد. غیر از متخصص ارژنتینی، کارشناسان زیادی ساحه و سابق بازیگران با این عقیده راضی هستند. توماس توخل چند روز پیش گفت که در پسژ او بیشتر با وزیر ورزش مانند بود، نه اینکه ترینر. پاچتینو از این سخنان همکارش خفه شد، اما خودش حالا قائل میشود که مسی را تعریف کرد و در بالای دو بازیگر دیگر ماند. چند روز پیش کارلو آنچلوتی درباره آزار چنین گفت: سلامتی آزار خوب است، او در تمرین‌ها اشتراکی پورا دارد، اما سرمربی او با فوتبالبازان دیگر بیشتر توجه دارد. ایستید، سرمربی آزار خودی آنچلوتی نیست مگر؟ بله، شما درست پی بردید. آنچلوتی روی روز گفت که این حال برای آزار در ریال جو نیست. این معنی را دارد که دستای دیگر میتوانند مبلغ‌های خود را برای خریدن فوتبالباز بلژیکی تبار آماده کنند. در فصل ترانسفری زمستانه آزار میتواند از صف مادریدی‌ها رود. طبق خبرها چند دسته از انگلیس با فوتبالباز 30 ساله مراغ زیر کردند. در بین آنها چلسی و نیوکاسل علیحده قید میشوند. مخلصان چلسی با آزار برای 7 سال سرحاصل با فوتبال که دسته اظهار منتداری بیان میکنند، اما عین حال با اون نیاز ندارند و آزار را در دستهشان دیدن نمیخواهند. سیاست ترانسفری نیوکاسل باشد عجیب به چشم میرسد. اگر همه خبرهای ترانسفری نیوکاسل با حقیقت نزدیک باشند، پس این دسته معیوبان را فقط جمع میکند. آزار، کاوتینیو، رمزی این سه نامی هستند که بعد از اومدن مبلغ به نیوکاسل با این تیم ربط داده میشوند. ایدن آزار در موسم جاری لالیگا در حیات ریال 8 بازی گذارنده تنها یک پرتافت گلوه را انجام داده است. نیم حمایتگر دنیایی دسته اینتر کریستیان اریکسن میتواند از صف نیراتزوری برود. گپ سر این که در ایتالیا با اریکسن اجازه بازی و حتی در تمرین‌ها اشتراک کردن را نمیدهند. دسته با اظهارات حالت کنونی نیم حمایتگر را با همگان فهماند. کریستیان اریکسن در چمپیونات اروپا با هنگام بازی دچار سکته دل شده در حال با بیمارخانه راهسپار شد. برای به تنظیم درآوردن کار دل دکتران با او دفیبریلاتور چسباندند. اینتر در اظهاراتش همچنین اشاره نموده است که کریستیان اریکسن را با رویخط بازیگران موسم شامل کرده نمیتواند. میلانی ها میتوانند نیم حمایتگر دنیایی را با چمپیونات فروشند که چون قاعده‌های سخت نداشته باشد. البته همه از خود فوتبال باز وابسته خواهد بود. اگر او خواهش بازی کردن داشته باشد، دستای پیدا میشن که اریکسن چند سال دیگر در صف آنها هنرنمایی کند. اما با تمام عزت و احترام به او در سن 29 سالگی با بطری که در دل به میدان فوتبال وارد شدن خطر جدی با سلامتی آوردن است. شاید واریانت بهترین برای او برگشتن با ایاکس باشد. آنجا یک فوتبالباز دیگر هم هست که با دلش مشکلی ها دارد. گپ سر دیلی بلین میرود. اگر کار همین طور جریان گیرد، پس در ایاکس دو کیبرگ را با دلهای سنی خواهیم دید. همچنین چمپیونات گلندیا از روی شدت و رفتی بازی ها میتواند با اریکسن با در نظر داشت سلامتیش برابر باشد. با همین تمام دوستان، باور دارم که جدکاری من به شما پسند میآید. لایک، کامنتاری و در کانال ابونش شدن رو از یاد نبرید. با شما بود مثل هر وقت محمد گایروف. خیر در پناه الله.